أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dominikani zetu sana, salamu zanu zimedeleni aina wanawanu ndio wakumora hajimla kartina zinjiza ubehabanu dokar kaujabanu haruma ela sali joko fanele bunjilio la hatu uskwa leo au samahani 2026 Nigerone se wa Komor Rwalonda ni Rwalobonze ubahanu nezi mgajukor hanamu ate 2000 haina manam Komor lo haruma zensanatsa hususana harme ela France ujohunda bahati yausia hono Marseille gajomone sani ela sali ujoka hujari pane konsiyo inshallah taala mono bano vilio sokandari vile babano rumoneseni haini lo vanu ya uzisao kaela salinda hivi ngarjobira bano rumoneseni ukanga saruma ila sali ya mshangama wa Marseille ngwa ijuao ni wakati lonono ngarjoka dasina mzee watu mzee militeri na mzazatu masharib wa beheri sala ya husu omkonsi ujokovira ye Dimash garombo Mwenyezi Mungu ni wa Komor hajimla Rwalonda ni Rwalobonze lebunjilo lino libire hena bana bajokanza libiri haniha inshallah taala zemedia pia ngajokaya rimone seni ela sali joko fane lebunjilo endali gamona wa Komor garjomone sani lo ho wakati lono voilà garani saza habari imonesen le daho dalin ninde le daho joko bitsiwa le bujilio harmonisao ni wa nanas sadino magariano pia kana ukabano aningar joya toa igari joko njabanu ile gari nilijuao ya rais wahatu joka huja ya ones lebujilio shakabsina droit ya gari unjawana bugari mwambieni wanyasi mdungo bale magari mjokanza mje harmela salinu kamati droit ya gari ni josia haruma e parking yinu le gari josa honu gari zima basi abore kanzari mwane sanyi wanyasi banga mjoka zendo ngoga joka zinji na bajoko ka haiba inji ngari msaho ni hanya mwana nyasi jokanza jia si harmele bujilinu yabo natafadhali ba kavat plus ya uhansi gari hune kasi lela mzee Ashraf basi lele gari njobi rawan abur ko jan jermane seni gamonao ndela la sali imone saone katsainu ila sali ndayinu Lijokovitsa lebunjilio milione ni wananas mlor mazen sanata za hole mengu ndela sali o waloiho watso hijua rimone senio awarto kanza viremba vanu mone ila sali jukanza jebitse lebunjilio la Dimash inshallah taala monao wazee wa sawa njia harma ila saliyenu la si adaza hatu mwana asa kuma sujabano shaleo sukanzari vimba vanu rivihi na risala mwanao watukufu ukaya ni wandu mlor mazen sanatsa evan lebunjilio naljo kwa viranda hubi ila sali ya mshangama gamonao zilungo heli za pangwa joko vira na mbamne zimu inshallah zivira hau salama aborto kandari mwane seni ya ho na ulindiza wananyasi watuko jabano kamzi marikawa ili umpango jo biashara kandari mwane seni ila sali jo kanza vile lebujilio daini wala zenungo pia zirengwa wa Komori kabasa tambatabu hata
ndubani tukaanzisha Allah Taala rifanye libunjilio la mzee watu mzee Ashraf ujua ukanywa nyasi mlopari limweneseni ukaya rilenge ila sali ya mshangama kama mjoka indi la sali ya hoa Komor zenongo pia ngizo tutafe ngamonao zenongo pia kawasi ata manrongo ilo zenongo pia ngizirengwa ame izona ze propre za au pia zenongo ngamonao taizo pia wala monao wala monao monao indela la sali ha mweseni on lo pari okaya zila sali za Marseille yo tinna la sali chaye des grands sali zlo Marseille ha Ora kazi ze antenne yone wata sigar jao abonam tulo andi sagar jerkensi ayo bila shaka ngajota maudu 2000 kuna pasha mna gari wa ndini de makatikati aoda joko ja urogoda ona tayo bebano masharifu rujwao ka mzima cha kume awi Ortskandar maneseni ka indila sali inshallah taala rukanza jeribite de bunjilio nyanyasi mlo pari wanyasi mlo liyo wanyasi mlo nisi wanyasi walo lhabu wanyasi walo pia mjua ukaya osi 2000 yokavati julala harmu mjua Marseille na uombea dua njema inshallah taala zibirahu salama nyanyasi wa gamaze heli marengele bunjilio lino ngasibazimana sinanyi nyanyasi mlo place dexi ngasida sinanyi nyanyasi mlo place kafu ngasida sinanyi wanyanyasi walo no wayi ngasida sinanyi pia heli mbihaze risala ngasibazmananyi isukanza mweneseni ukaya nyanyasi mlo pari na mtodeshele au kabanu kweli shindeshe swa shatano la sali hamada zini uzinzi kansa Marseille kazinde zoshi la zirenge wa Komor rimweneseni ndo kabanze la sali za Marseille yo mdudo hamba yehunu yedeli zenongoza za pangwa rimweneseni ngamunao imbesheni ukaya insha Allah kamdezi mgabenze parking yike insha Allah yemfumbili haina wanyasi joko jobu jilioni ramdum baba ramdum zate remwana mshohatu ruwana umahat pia wao ajukanza jamule bujolinu ngari meoni na mgare magari hanyu bunge mvili shamba tsambe kaya ngabo bahanu bo tia gari obanu bani garta somaha ngari mtsani somaha hanyu tipia parking inu ini kena unjia gari banu garta somaha kabana unjia gari banu ndasijola uza haja mbaba la garaja banu jarongozwa nayi haja mbarongozwa nayi le gari jonji abantu dzima basi gari dzima ndeli jonji abantu basi hotukufu hanyu
ho tukufanya heni jo kanza bale gari ujo bunjilioni na lihensi Bungomvili na lihensi Jijinda Hubi shaka basi droit ya utia gari haruma e parking gari zima bahi de lanzo linjeban bahi bila mzee hatu mzee Ashraf garsazo soma gari zima bahi mnatsila uze hajujabana jaja hamba abani wani sisi wani heza wa ndogo za nai gari zima aburto kanza mwaneseni gari zima lo dunji abana arme parking partia 10h garubo me muzimgori keban kabasi droit ya gari jonjaban aya bo wawa sana tsungo mze militaire arzia telefoni yao yaba saba wajue habari mzeza telefoni hizo hapa saa ewa zatso anu zatu mze militaire tsoivan abosi wasanga joka henda raketi da sino banu rijeri nindize journalist watu ya jiari nike izaona maslaha riberi sala inshallah bidhinillah karim Oui. Sono sali kan sakshana. Wa mitifungu. Akala choba kamitifungu. Na yabo afadhili ndio wala bacho kufilme na salim chao. Masti. Unamma Sharif twengi banga mumuna omza zwa baraka au kaheni bani aliyo zenongozo toka agogo nywana nyasi mlopari nywana nyasi mlonisi amonao ka mdazahatu waimluka ya mashallah yo hafiliha nezenongoza ho wana yo hafiliha nezenongoza ho baba ye hanze Komori oide mzazi ajitole harasubabu de Komori ya hatu mnezi mgajo mhana muo wa Komori ngamonao yekana kawende wahango tide wahango shahani mdujobala mnajibu haremele dhalimu lasmana zali ngebazimana mama hatu masharifu wanaelewa yabonga mumonao haida bani aliyo mashababi mlio wadazatu wanashohatu muombao mnezi mgumjemrenge ntinu na muone haya bai mzazahanyu waiko kwa hanyu wanela nguwanilie mimea ijoko ujamaudu shawika sijimelea kali ya jeni kwa post shade mimea ya unaheni wakati zeroza ho wanano wajuu zisingotolwa nile dhalimu lasmana zadi inde maana mzazahanyu ya njamu na huzuni bahiyewe hewa na shohatwe na mjuhe mje babani mbwana inu iniketi ya mama hatu chaningio hanyu ni mwazaya mlelao maudu mjomde faida shaila dhimika hakansi hondani ngarondore mwona na botsoi hajitwara ngupari hajitwa ta Marseille nisi pia hotunsi pia yatapile maisha huwana wa Komori yabonga mwona ukaya yensi zinga arabu wa Komori oimzaza hatu anela ya soula la masiyo ya soula la mtana haufikiri ya Komori na rune haya ashababi na mone haya baba mono ngami mdumduhazi msuja na lala kumwana suja na lala esibabu ndembeu ya Komori wole dhalimu ya renga wana Komori ya renga wana ya tablafuni ya ihazi bahe ya renga wana anya atingo wa hifa karisikiti hao wala karisikama dhalimu wala karisikama hamba
sarinjia yabo communique que jo bitsiwa tsawa mu wadade ndao iri bitse communique donc yabo hokayar wasulivan tsawa nu warwalile wan wajuka bano roro ribitse communique hat yabo sari wonesa obahanu pia wadade tsawanu yabo wajuka bano wabitse wambe ezanongo pia yabo wajuka pia yabo ribitse message ya mobilisation ya fumbili hunu espace de fait à Marseille yabo zikonzara dehini arjo shili ya mza militaire katiyo mwadisa katiyo emikuwa saa yungu na mdodo rungawa ejokiri mwadunga mwadijori na mdodo rungawa katiyo mtrampase kwa militaire inshallah militaire mdodo rungawa dina huna mdodo rungawa mke mwananya wanawaya abo sipaka kosa mdodo rungawa kajina klasta au saboga leo abo wazaze baraka na mbehe message ya he 2000 nduko hanza owandu wajeba inshallah rongo anse sashe wonsa ala zibunza bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd watukufu wa Komori rangu wanaume huja wanawashi enotablu ya Marseille ikawa vandu vahanu rajilia yentuku rangu shababi ranzi wazazi wahe apeli wazazi washangilie apeli wanadamu ikawa ngwako zao nezimundra woyensi hatu ovanu davanu rijarishe meza hata lelo yenu Mwenyezi Mungu harigisiza daika la jitolea lenza muru wanensi lenza nafasi nensi la jomba zeto Komori basawu ribe haze message ribe haze pili shale wori kahu jarinjuli zenu kaya ovahanu davanu hundo hamshangama le usiku de 2000 haruma a partir à 4h haini mwanadamu ikawo gujibiwa nezenje mazjongre Komori na rimone ye 2000 haini mzazi ukozo nezembi zilo Komori no wana watola zero pia wahafa na ajeba mamshangama yaje aone ya kahujao ya pula jibirilu wahatu yaje asove Komori wandu watu jondo ishia bangarendo ravehe mlozi ne mlozi ngujori rwalia mlozi ngujori loia ye minsi ajoka usisa do amini fahem Komori abinge namji hawenji mje muhimu mone lebunjilio mje muishie mje muone Mungu anamtukufu ya kubali ajitolea na ekana ukafidia wahe dhalimu shango ndo ya wamie dhalimu inshallah ngondo yake mtunga na makozo za duja o wa mwisho na muone kalwani wai kalwani stahiri kalwa kaolojini Mwenyezi Mungu mwasilisha Ashraf al-Badru alaina Ashraf wasidi Hashim shamimi timkasa Ashraf al-Badru alaina amuniko zuki wangu banu yatoe huba ya hevahe ya pare ulimwengu inshallah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa jamalifu yeshari jusa si wazaze rahima vanu na mina masitina riamba oze habari vanu vankarija potelewa karija tawa shaya rikauja rimwabia nukaya na mjuhe hamme hamshe hawamarisei hawanisi hawalio mlomunu faraza na mje hawinji umba vanu mje mwone ye mtukufu Ashrafi wasedi Hashimu itikudi maana woti wahe etikudi eti wahe washini shawo wahe ngazija hajitoleja wahe Komori kamili wahe masiwa yomane bahina mjuhe mjewo sikwa leunu maana Firauna mana kativala nizorifanyao na rirenti rinale shetani rijewo wosalini ya mshangama mje mwone ya jitoli ya wasukwa leo mwambiwa hizo ya loni zohoroni hage mkina yihe bawoyi gani mjuo azeti ukaya tikamina ye waruma ye indese
timono wa taratibu wa hahe no makinifu wa hahe no kaya ye mtulifu ye kanzaya ya isheno goza mbizirende hakabu hawana na MPC hata riheza taki wa Abdul Karim Beti Salama gani mjuono ebenge na mjue hanyotsi pia mjeri mwone ya mwambia nizenongoze fikira yalo nizo bagazi joja njema gazi joja na marunda risha gabili Firauna ngedingohi ya lawebana ba Firauna hata bishaya rumbata hamnika nafasi wanuneli Firauna afanywa wewe Firauna mkomori hamnika nafasi na majeshi na mali hata afikiri kabala yefomi naye baho wakati yakahu umone soka yefomi sinaye muna wala hadha bahizo dezo Firauna mkomori lelo Asibabu Ashrafi wa Seni Hashimu na mtue awinji njeri shangiri Ashrafi yefu 2026 esali ya mshanga manyo kabati mrutu ijuwa bahata na mimjeni na mtu ijuwa samiti jawa miche tijijilaba ebege na mjeha wenji hana mjeha winji ngari mwambeoni ngari mtafadhali ndabo gamtoa makanga mtafadhali shaizo mdukano ambiwa ya lobe mahamfu ukaya na mjerelera towele katili le Firauna bawoti mwambia nukaya ntu yanjo ufa yatibewa kaburini o mazamoni ya jenabi sema zamo shaya na rema sindani ya hume yake hamafamanga mfanye statibalaji hao yenu njozalwa jadone Firauna mkomori bahina mje mwanele dahi kalicho kahendara ya ritole Firauna na mjue hawinji mje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakomori nasa bo kanyo wewe kanyo banga nzima tsela Wakomori msalo sio wakati ikao litishindwa na magoti kade waleme uleche dingoni endi vako birema yoto toa kazi izo dezari huja doka wanda bona na mbisiza wanda boya pel de Marseille mbisizia do bamshaka mabana lendele chendo hata runduko wakati da unuwo ngebidire jeibanu jelitimize machi awe jelitimize machi ho ujimlifu yahowa ujimlifu wahowa Komori ikaungwa tukiwao neheza kifujana atobelwa nelevali bilafana zali ngajo waona levesisi ketina ola shahaina mbikaungo na utukivu wanda wanda bisenkodo wanda wanda kajali kimisiza inshallah nyoke jotimu inshallah hele jela wa Marseille pia hamtiti wala likawa ndo mweko daziri kamili wanda mwe vari kamili wanda mwe bushironi kamili huja hunu Marseille 2000 na tiketi ka paka fadali pale haina Marseille kwa hadisemba na inu ngemuhariba ketina woi wala woi wando watu tutaganya wabatende wando watu wambakale udu rejeba la bahanu njoporo wa rupia ijerishe message ikao ibaliwa ni Ashraf Wasadi Hashim uyojareleza wa nusuku huo ikao aminifu mlo nuho abina aminifu kala kulli hali handi wano mdumdazi woka bamenyandogo yizo wangazia uzamano ndodo kwa wano mdumdazi woka bamenyandogo kama mdumdazi le mwenye sibira mdumdazi le mwenye taratibu pia mdumdazi le mwenye utaganya watu pia na wasilishe babahani soko yote yala mataimu wenza baraka wa ritedeza hata jondelewe inu kajaparo makimzima respe kajaparo shindana au kadizwa kahani mriazawana
awotoka na wakato wanaoda honi waitalifiana shaka wanauti wao hakapia udo wana hawazai wotoka ulo taratibu wakaulo na mvuu wakamwenda bio wakamwenda vili shaka wanakodo hamba eti wao wanapia wao yende bana usukale wenu ikaomba bunjilo menji afanyisha masaiban ikotibi njifanyisha wala salia mshagama huu bisoja tisha tirongoa shale wema na nahima msaidie waduanu doka ashirafi mduhazi ala kulli hali na wakajamba kani wano mdungazi hoka mamini hanogo kamina wakikifu kala kulli hali heda mjama ya mtowa heze bwana aziwa na amana mnakozilongolwa bana homa do nilimjua kana tonjila wandito kabahibahi ala kulli hali wakati uja wa usindiha le jahazi liroka la weni ende aregwane zefi na minga mimwambio duka karina ujitwa paka daula haki wama taufiki illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Domjuzani kati jabani kimwanashe kimwana akanga mwana wandu wazewa hatu wandu wazaza hatu sibiru jabana hasibabi shababi ni wanao bwana harmeti hatu abo sikojeni pale mashababi waishio harmeti ya Faransa pia wajukana nafasi waje kenda sina mzee hatu mzee Ashrafi 2000 inshallah taala nijuze wananyasi mashababi makamu mjua Marseille juzi majama karoro sambio huna sababu de zemeri ya Marseille hususan mshababi wa diaspora kamili ramfanyana siasa juzi ngelazimu mje insha Allah taala mje mwenye heno baba hanyu wazaza hanyu harumo mjua Marseille harumo la Salim bali msahao ni mashababi mwazala harumo nsinu mwajama lenga juzi maruzugusa harumo mjua Marseille mje mwenye maudu wazaza hanyu baba hanyu wakena macho mema ya umangaliani awajo mutajiani insha Allah taala ye 2026 likenda sinani armela sali ya mshakama na ujusa wazee hatu wazaza hatu wababa hatu ngati baba mzima mzaze mzima rijuse le dhwali mulinu liroha mwensi hatu biidhnillah karim naomba Mwenyezi Mungu kangadonana wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Daula ya haki, daula ya haki, daula ya haki. Shukran. Kawan tinggi shondo bukan hati. Nara hale. Pisaroi.